Hvala na pažnju. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, zadovoljstvo mi je da vas još jednom pozdravim ispred Muzeja Vojvodine i da vam poželim dobrodošlicu na otvaranje još jedne izložbe u nizu koje je Muzej Vojvodine planirao za ovu godinu. Ovom prilikom posebno bi se zahvalio Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu koji je omogućio realizaciju ove postavke, kao i vladi Japana koja je svojom donacijom u 2007. godini omogućila kupovinu opreme za konzervatorsko odeljenje Muzeja Vojvodine. Takođe, iskoristio bih ovu priliku da pozdravim doktorku Milu Popović-Živančević, izvinjavam se, direktor Centralnog instituta za konzervaciju iz Beograda. Kao što znate, razlog našeg okupljanja večeras je otvaranje izložbe Sačuvajmo konzervacije i restauracije u Muzeju Vojvodine, kojom će konzervatorsko odeljenje Muzeja Vojvodine predstaviti svoj rad šire javnosti. U periodu posle Drugog svjetskog rata, osnivanjem i organizovanjem muzejske mreže u Vojvodini nailazimo na začetak konzervatorsko-restauratorske delatnosti zaštite muzejskog materijala. Ubrzani rad na prikupljanju građe, koji je obeležio ovaj posleratni period, zahteva i rešavanje pitanja zaštite muzealija. Očigledna potreba za zaštitom muzejskog materijala dovodi do prvog savjetovanja preparatora Autonomne pokrajine Vojvodine 1955. godine, na koje se pokreću pitanja opremanja konzervatorsko-restauratorskih laboratorija, osposobljavanja stručnog kadra, kao i mogućnosti formiranja jedne centralne konzervatorsko-restauratorske laboratorije za Vojvodinu. Vojvodinski muzej u tom smislu bio ustanova koja je znatno uticala na formiranje radionica i stručnom usavršavanju kadra u Vojvodini, kao i na konzervatorskim zahtevima u mnogim muzejima širom Vojvodine. Dobijanjem zgrade 1976. godine, Vojvodinski muzej rešava prostorne probleme organizacije i konzervatorske radionice. Opremanje i projektovanje laboratorija za odsek i keramiku, metal, hartiju, oslikani materijal, drvo, tekstil i fotodokumentaciju, koncipirani tako da u njima može raditi više specijalizovanih stručnjaka, čime su stvoreni uslovi da se u okviru matične službe organizuje rad na zaštiti kulturne baštine u Vojvodini. Dalji razvoj konzervatorskog odeljenja oslanjao se na ideju da Vojvodinski muzej kao matični muzej tada Autonomne pokrajine Vojvodine ima obavezu da svojom stručnošću postane centralna služba zaštite pokretnog muzejskog materijala u Autonomnoj pokrajini Vojvodine. Spajanjem Vojvodinskog muzeja sa Istorijskim muzejom Vojvodine 1992. godine dolazi do formiranja današnjeg Muzeja Vojvodine, u čijem fondu se danas čuva blizu 400.000 predmeta, što dovoljno govori odgovornosti koju na svojim leđima nosi konzervatorska služba. Često se ovaj težak i odgovoran posao, koji predstavlja neizostavnu kariku u radu muzeja, podrazumeva. Konzervatori, naši kolege, su u radu kustosa uvek prisutni, ali njihov rad na stalnim postavkama i tematskim izložbama nedovoljno se uočava. Kod otvaranja izložbi u centru su zanimljive teme, kustosi, rukovodioci. Konzervator pri tome ostaje u senci, a njegovo učešće ostaje sačuvano samo u šturoj i često nepotpunoj informaciji koju nalazimo u sadržaju kataloga. Zato ovakve izložbe otklanjaju ovakav privid i predstavljaju šansu da naše kolege konzervatori upoznaju i našu stranu rada, koja je često u toku realizacije izložbe praćena s naše strane nestrpljenjem i nervozom koja kulminira u oči otvaranja izložbe. Tako da se nadam da su i oni mogli da osete deo i da shvate deo osjećanja koji kustosi imaju, često postavljajući i nemoguće zahteve konzervatorima kad je reč o realizaciji njihovih izložbi. Iskoristio bih zato ovu priliku da predstavim sve konzervatore, sve članove konzervatorskog odeljenja našeg muzeja, ali danas u ulozi autora izložbe. Pa ih molim da izađu i stanu pored mene kako budem čitao njihova imena. Zorana Đorđević je već tu. Ana Olajoš. Dragana Živković. Sonja Nović. Sanja
Vlahović, Bojana Kostić, Dijana Ražnatović, Ljubica Papić, Milica Đukić, koja je sada Slavica Ljubičić, Dragan Odar, Dragan Blagojević, i na kraju naš novar Milenko Dašić. Ja se nadam da nisam nešto spomenuo. Ovako, pošto je danas 13. petak, nas je 13 ovde iza, hteli smo, bude i u 13 časova, ali smo pomerili ovako u večernje sate. Ovo smo sve sami napravili, upravo naravno stvar nam je pomogla i nadam se da ćete se svi lepo provesti, da ćete nešto i naučiti i videti procese rada, vidjet ćete materijal vrlo interesantan, od rimske freske preko metala koji se obrađivao u radionici za metal, deo materijala manastira Krušedola iz metala i tekstila. Onda ćete videti i drvene predmete arheološke, znači to je arheološko drvo, ugljenisani predmeti drveni, što se sad ne može videti. Onda slike na staklu, na platnu, onda veliki deo papira gde ćete videti interesantne stolove, tako da će biti sve to vrlo interesantno s malom fotolaboratorijom, tako da je ujedno i predstavljen naš rad i materijal i predmeti koje obrađujem. Ja moram ovom prilikom da se zahvalim celom ovom odeljenju i moram da se zahvalim tehničkoj ekipi i svim dragim kolegama koje su nam pomogle i da se zahvalim naravno našoj dragoj koleginici gospođi Mili koja je došla direktno iz Beograda sa jedne druge manifestacije i koleginicama koje su iz Centralnog instituta za konzervaciju i restauraciju iz Rima koje su isto tu sa nama i kolege koje su došle iz Beograda sa konferencije, a iz Srbije, iz drugih gradova Srbije isto su tu sa nama. Naravno, stvari svim kolegama iz muzeja, galerija i drugih institucija kulture u Novom Sadu. Eto, to je. Dakle, dobar večer svima. Ja sam ovde u ime najmlađe institucije zaštite u Srbiji. Moje kolege znaju o kakvoj instituciji reč, a tim pre zaista je posebno zadovoljstvo biti ovde i otvoriti jednu ovako retku manifestaciju. Veoma je zanimljivo i lepo videti vas ukoliko ste se velikom broju ovde okupili tražeći način da vidite koje su tajne muzejskog posla kad je reč o konzervaciji. Dole ćete vidjeti zaista jednu impresivnu izložbu koja prikazuje svu kompleksnost konzervatorskog posla. Vidjet ćete način na koji se sprovode konzervatorske procedure, način na koji se vrše konzervatorske istraživanja, same metode konzervacije, instrumenti i alat koji oni koriste, način na koji donose svoje zaključke kad je reč o metodama koje će koristiti. Vidjet ćete prave male laboratorije i nadam se da će vam biti ne samo zanimljivo, nego da će vam to pomoći da shvatite svu težinu konzervatorskog posla, sva kompleksna znanja koja jedan konzervator mora da ima da bi se na odgovarajući način bavio zaštitom kulturnog nasleđa. Ja se nadam da ćete shvatiti svu važnost konzervacije, zašto konzervacija mora da se radi, zašto je ona skupa, zašto je ona komplikovana i zašto je ona bitna za rad muzeja i za rad društva uopšte. Dakle, konzervacija je jedan veoma težak i komplikovan posao i naše koleginice koje su priredile ovu veoma zanimljivu izložbu će pokušati, zapravo ja sam ubeđena da ćete shvatiti
da je konzervacija nešto što je u prvim redovima onoga što se zove zaštita kulturnog nasleđa. Konzervatori koji su ovde iza mene su jedan značajan tim iz naše zemlje. Nema mnogo muzeja koje imaju ovako dobar, kvalitetan, vredan i sposoban tim. Dakle, jako malo konzervatora u Srbiji ima, a veoma mnogo kulturnih dobara koje moraju da se štite. Ovo je jedan od najznačajnijih timova u Srbiji i treba da ga pazite, prvo u muzeju, ali i u vašem gradu i u zvaničnim institucijama vlasti. Dakle, svi moraju da shvate zašto je vaša konzervacija i zašto su ovi ljudi u jednoj jako komplikovanoj profesionalnoj situaciji kad je reč o njihovom svakodnevnom poslu. Izložba je u toj meri zanimljiva i u toj meri retka. Ja se bavim konzervacijom, zaštitom preko 30 godina. Dakle, znam za samo nekoliko konzervatorskih izložbi koje su organizovane. Zorana će se možda setiti nekih izložbi i ovo je jedna od veoma retkih manifestacija i zaista je izuzetno lepo što ste se ovako okupili u velikom broju da vidite šta je to konzervacija. Ovo je istovremeno i prilika da najavim, pošto naš institut je u samom srcu Beograda i mi smo isto jedna dinamična ustanova koja se u ovom momentu zaista brzo razvija. I koleginice koje su iz Italije došle sa nama da su da prisustvuju u prvoj konzervatorskoj izložbi u Srbiji. One učestvuju u programima u kojima su i konzervatori iz vašeg muzeja u specijalizaciji i na usavršavanju znanja. Zašto to govorim? Zato što, između ostalog, konzervator mora svakodnevno da radi, svakodnevno mora da prati napredak nauke, svakodnevno mora da se usavršava. Dakle, uprava ovog muzeja je to shvatila i na tim programima koji imaju evropski nivo, oni su poslali i predstavnike konzervatorske službe iz vašeg muzeja. Istovremeno sam htjela i da najavim jednu lepu vest, već smo se na neki način dogovorili, sad će krenuti zvanične procedure, da ova izložba zbog svog edukativnog karaktera i zbog značaja za muzeologiju generalno i za baštinu generalno, da krene malo da putuje i da je prva stanica bude upravo naš institut za konzervaciju. Dakle, to će istovremeno biti i prva promocija našeg izložbenog prostora koji se nadam da ćemo srediti već u toku juna, nalazi se u samom srcu Beogradu, u Balkanskoj ulici, a da to bude prvo mesto gde će izložba biti prezentovana i javnosti van Novog Sada. Dakle, još jedan put čestitam mojim kolegima, još jedan put molim za razumevanje i njihove kolege u muzeju i u drugim muzejima i celu javnost i zvanične institucije vlasti da shvate koliko je njihov posao težak, koliko je mukotrpan, koliko je važan i koliko je ponekad zaista komplikovan i finansijski na izgled neisplativ. Ali bez konzervacije se ne može i treba što više ovakvih prezentacija imati da bi se pre svega javnost upoznala sa značajem onoga što konzervacija sa sobom donosi, sa značajem onoga što konzervacija svakom društvu ostavlja, sa značajem onoga što konzervacija kao važna društvena grana predstavlja u razvoju bilo kakvog društva i očuvanju bilo kakvog kulturnog identiteta. Dakle, nema identiteta bez konzervacije. Hvala vam još jedan put.